راستی نکس جایی که ام بیشتر هر چقدر بچوک جیبه لی باندور آوی ام بیشتر سر هرینه و لسر وانه و یعنی زیاده لی مقابل ام بیشتر جایی که هر قدر بچوک یعنی هونجی ام بیشتر هاتن و ام بیشتر تنیر برای آویجی یعنی تهون ها ام بیشتر جاردی بجاتن داجوادیتن یعنی تشتک ام بیشتر مکسر هادی تکرن حتی روزنامه ایران یعنی تشتک تنه و یعنی ام زمان ام جخوا باورن ام جهه شهرداری خواهی باجر مازن جی باورن به دسته کوان و ام تشتکی ام بیشتر ماینده و مکسر داز باورن ام آواب کن و ام خدمت باش مکسر جگر خورا تشتین باش و خدمت باش بکن cevabı becerinin hamsar sarı sar çavarhatı. Süreci boyunca hep gözümüzün üstünde olduğu, aklımızın yani burada olduğu, yüreğimizin sizinle attığı bir süreç yaşadık hani Bahçesaray Emniyeti adına. Burayı almak da Van direnişinin içerisinde ayrı bir direniş olarak okumak gerekiyor. Çünkü en başından beri ifade ettiğimiz gibi en çok kimliğiyle oynanan, en çok burada iktidarın yürütmek istediği politikaların yerini bulduğu, halkın aslında içinde bulunduğu yoksulluğun en açık halinin mix olduğu, hiçbir hizmetin yapılmadığı, yollarının bile aslında 100 yıllık bir felaket olarak değerlendirdiğimiz, facia olarak değerlendirdiğimiz ve yani yaşadığımız ülkenin durumunun en ötelenmiş, en hizmet götürülmeyen, en dışlanan yeri olarak somutlaşıyor yani Bahçesaray. Başta 31 Mart seçimlerinde demokratik hakkını kullanan bütün Bahçesaray halkımıza da teşekkür ediyoruz. Bahçesaray bizim çok önemsediğimiz bir yerdi. Dolayısıyla buraya da güçlü bir şekilde bir tebrik ziyaretine geldik. Bizim bu başarıyı elde etmemiz çok önemliydi. Çünkü gerçekten Bahçesaray'ın bizim anlayışımıza, bizim yönetimimize, bizim partimize ihtiyacı vardı. Çünkü çok kökleşmiş, çok derin sorunları var Bahçesaray'ın. Sevgili eş başkanımız da dile getirdi. Gerçekten bizleri derinden yaralayan bir yoksulluk, bir fakirlik sorunu var. Bununla birlikte bir de büyük bir yol sorunu var. Yani artık bu halkımız açısından eziyetten ziyade artık zulme dönüşmüş büyük problemler yaratan, hem maddi hem manevi burada yaşayan halkımıza büyük külfetler doğuran büyük bir sorun. Dolayısıyla biz evet Van'ın genelinde birçok sorun var, birçok tahribat var. Fakat özellikle Bahçesaray özelinde biz buraya bir seferberlik ruhuyla yaklaşmak istiyoruz. بهنوش شجاع inşallah derbazı bitir. Kışkın da hati vederi. Kışkın da hati. belediye başkanı meye bajarı vayı vanena. Ne şehri mazı belediye başkanı. Selam ki merhaba. Bunlar serpiyor bu cemsine bakıyor. Boşum ben. Cemil Dönüşleri başına memnun değil. Özellikle başkan seferim var. Meclis teşekkür. İsmet Bey baş. Abi baş. Çora yüksek vakavali.
جواب پاشی انشالله خلق ما هیوی خدمت ما گلک ایدی شرط مرجع نچیده و ام وانش خارا نکنه هیچه و نوی خلقی و گل شراداوی خواهی مازن و بنا خلق خواه و ولات خواه مملکت خواه خدمت اکی باش بکر ام حد باشخانه خواهی دیسا سرناوی پارتیا خواه هم پارتیا تنبیه همگی ابپی و پیروز کن انشالله سرکردن یه گلیمه باید تکرار پیروز کن سر خیره انشالله راسته ما سورجا پیواجی هر بجاتون از زور زحمتی همه ما گلی در واست که به آلیدا تکوشیم در خدانه سپهیات و ارته ما گلی ام گهشنا آرمان جا خواه ایوی گاوی وجی دیسا ام گلی دست بدن هف بو گلی خواه خدمت و آلیدا کار بینن امر گفتنا باشخان عبدالله زیدان جی گفت و آلیدا خباته ما تواهی سر بیو شهرین ام زانن پشتوانیان دایم تی گلمه بیته ام دیجی بو گلی خواه شاخه سر فکر و رامان پارتیا خواه هر دایم خدمت خواه دوام کن هم خیر خوشیات سر شوانات اولی دبیجم ام دو جاران قرارداری ملت خوانه جاری که نه دو جاران قرارداری ملت خوانه و جا او قرارداریش زوره لازمه ام یک بن و قرد دا ملت خواه او کن ببورینه یعنی خدمت که خوش ملت حواله ما ملت ما مرق خدمت که خوش تقاضه لازمه امجی و خدمت بیننا عالی بیننا جهه ساز بیجم هم سر سری محطان خیر هاتن جبر وی که جهنم بسانن جهه که دیروکیه جی ناوی شاخی ام بیجم برخدان داویه داشی دیسا لحمو خدان دا خواه پیش خست جبوی ویجی پیشی ام جبوی گلی شاخه جبوی رخستن اخوان جبوی مجلس هم خاطیه بشرطن و هر دو هفسرو که هم جبوی کداوان هم جی او سکنا و داینش یعنی دانا هولیدن سپاس دکن دیسا جبوی محمیان پیروز بد راستم دمکی زور و زحمت دا در باز بون لی لهر تاخی لهر کنده لهر مالیدا حوالی ما وکی برخدانه که مکده که مزن جیدن انجام آویجی ما سویی که آداری دا دید شوان لی دم آخو مگود لبانه دا مکر 14 جی شاخش جبوی مجیه که گرین فو وکی مکسی وکی وستانه جبر بوده مکی دریجه پولیتیکاین خریج لسر شاخه جی دین مشاندن لی گلی شاخه هر تم لهمبری وان پولیتیکاین جی تکوش نخواه با آوائی که خود جی مشان لی آوائی که خودتر جی حوالی جن ین شاخه رخستن اخواه خودتر کرن و پیواجوی دا جبخوانا و مجلس دا رنگی خوشی نشان داده جبر وی کش اموار پیروز دکن حوالی من جوان حوالی من دیبه حوال راستی همه باوری دانشی هم خباته که خورد وی بمشاندن هم جی خبات انجنه وی خورد بمشاندن و علیه دا باوری همه جی مزنه ام دیسا سپاس دکن جبوی کداوه Var Hayır, bir tane hasta. باشه باشه سلام علیکم Nos kandile vekilime o Mahmud Dündar, باشه o Neslihan Şadal, Abdullah Zeydan başkanı.